e piem mag Aviator kachiel e kambi mar Shabiki.com noyudo thuolo mar idho ndege kaka achiel yore mar loch kokalo e kambi mar Shabiki.com. Achiel kuom jogo mane oyudo thuolo mar idho ndege ne en Joseph Mwenda mane oloyo omenda maromo $1,000,000 dwe mokalo. Tim mar Shabiki.com nomolo e gwenge ma Kinduni mayudore e kaunti ma Machakos kama ne giriwore gi jodak makono e dhialo Mwenda mane jariw apiko. Mwenda gi min ode noyudo thuolo mar idho ndege mane osuoyo gi ewi boma ma Machakos. Joloch ariyo mag Aviators noting' gi ndege kowuok Nairobi nyaka Machakos. Saizi niko na tuktuk kwa sababu ya Shabiki.com, right? Imenitoa kwa nduthi, ikanipandisha wapi? Na niyo pesa ya nduthi tu ndio nilitumia, ndio nikapata tuktuk. Sawa sawa? Sio uongo, ni ya kweli. Tunataka kutoka mahali, nitoe kwa tuktuk, niende kwa gari. Na ninaamini naenda hapo. Kwa hivyo naomba mcheze Aviator, mcheze hizo games za Shabiki.com. Hiyo pesa nimesaidia wazazi kulima shamba. Vitu vya nyumbani tu hapo imenisaidia sana. Yaani hatukuwa na chochote, haikuwa na chochote, hata nimesaidia kwa wanafunzi, watoto wenzangu walikuwa wananifuata, sawa na wako shule wanangangana, kadri wetu imetusaidia sana. Kwa wale wenye wajaanza ama wenye hawajui, ni ukweli na it's real. So ni kujaribu bahati. Naweza jaribu lakini you never give up. Ukianza unaona